hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu Tentamanga mabambu ejima muna wani mpinji ya kumona na kutilila mwifukudi ndalelo mwifukuda lero cha mzanga luchenku diwana hampepela tutueshi kwa shamana amumukanda wanzambi mwifukuda lero nafuili chwakulenu na kudikwa shamana luihu luna chiulude antanga jetu amvwali jetu eni Zambia tunatwaleku na kushimu na nsangu ya wanta wanzambi antanga jetu enda achuihula neidikalu lero chishinshikenu haluihu lukwa ulaswe jakulema luna chiulu nao Parekera muchungu kutawa tukambeza waringi inga warena kuka waringi ndakula nei ndinda amchinarenge hano naringi muntu wakuka nzu ona muntu lena mutala muchimba bwi naringi nakumulanga he nukumulo akara kamusomu then shwaishwa yona muntu akumnenta kurana ilanga mpinji ashikili yona muntu wakati Mzambezi shashikili mpinji ya 16 waringi kupinda wo akuosha mwandi iringi nenda watu tambikileni pasta konda alombelele amwana kenishi blongala kumbona ikuina kuya injila ya mili kosi kumana anatoa tambikile pasta amulombelele chamulombelele uina mpinji ina wene kukampinji kanti la mutlo cha kutula yumu kaira mpinji yari heni yora mutunu kaunu kwa ili unu kumukure unu nei muntu wakata udi hakafuilu yena kuijudi mchipatela indi kuijudi kuitala dindi inkumini naku hakuleja antu nindi ena kwecho intambikilenu mkakushimu na izuda nzambi anakutena umafuku anu nao mapasta kulonda atweshi kuinza na kunlombelela mulongamina kumona kuna kuyaku dimwidi mabwi dichidunu chakuinza uwenana antu neyana alombi dehi ona muntu kuiji adana kena nishi dijindi nindi ami mwana lero nzambanga na kena nishi dijami ona muntu na afui hanyuma ya kudana kena nishi dijindi iku yena udi hakafuilu ona muntu na iku dinzambi tahindi na yu mkalunga chamutami kiona pasta wamutangishi nisamwa Yesu tahindi anuke ni mazoeju amwekeni wamutangishi mazoa nzambeju machidena nsangu wanyi inagosha nami ona pasta omulejelo na muntu ukwela Yesu ndo omulejelo kudana kena yera chenjili watachi kumulombela ma yera ndane nindi yana kenishidana yera hakumulombela mnamoni mulombela uno yena una no tachule leni umu okay mwina mwene mwana kulomba kwami kunatoshi kwa mwina kulomba kunatoshi kwa mwina mkwetu niya mni kulomba nami nzamba mwamwini yu mama natoshi kwa mwinewa ndidi nangovya kumwamwina yena nekweshekana isona nzambine ya mnena shina mulombela lukumunaka shuwe ela nakati ela mwana lari ni jwe ko tikane nzambi wanyo kishikane chawani wato shungwa mwina nayi mwana wa mwino ya ulombela nga muntu konda utambuluko dichikwesekana mukanda wa nzambi tubakulenu kulonda chuwani muna oshi mukanda wa nzambi hansango ya mwakutambwila wa mwinu indi wa mwinu autambulanga ngahi tiyenu mwani hambidi yuma ina oshudehi antanga jetu lakini sa haluwi sana ranake ni kuchipompelu ampapati shili nirumeanza ambawa nirina kuzata chiko mina kuchachukuna wacha chipompelo yamema kututa tumenga tweji muwacho ni mata weji muwau masoko kufusha kulutari icho yela kuchidonation wene twara kushota wanyi tuchoka shikila heno mwari amwa dare na kwa munyu government kwadi kunarena kwa kulitare
hakuiza kuni mu 2020 ushigera kuni chechi kusi ndimu metuna lumbwangira ngamona nga chechi la na nezi na kurimbishine na ndatwanguza na kupompana mission ne mission yenza wanyi kuno aseni kutala kuna shiku meswanza mtandi pe kachikushika wanyi asimushika wanyi ne mumpinjina reno apapate shibenu ko kunyugo funa tedi kwanji mikilo mumpinjina kachina shigila mu inu mpinji wojinde langina jilu kuwani tunatenga mulongere mwari hana nene tumwa tutaka chechi twandambikira mwizana kwanda mulumbo noni chimwatambule wa mwini wendi utuna kupenga hoveji emwani mama shimunene kwenu emwani nga jina ramna ya Phyllis College nare Church of God Zambia region desho mwachupapati shelu ashikila mpinja kusumbuka fumu amina dio na vala chikope cha misululo sana kuzatela mrimo yo vanzambi bene kumulomba kumkalakela bene moya kukenga kwindi desho dimumu nacho na shaka mini kumombeje shaka mashaka nare na vice kwa mistress mrimo weshwana kirgita moya hakufuma unukuna na kwenza muno necho kushimuna na cheche mosi niri wayanga mwana dinengele ishirimani jinengele murancho shirimani na zate umri mukurancho mwani dichwana yaringa unuwehe yaringa ntwari sumbula no chikuri mwanga kuhitila munshiro ni mukwecho mukanda wa Nzambi wa natarehe ni nami unwa ni jimbala ndikujimbala kushala kulomba we Nzambi ntele luwetele ushona mukabakana kwami naine ruka kuvuloka kwechuku ne mukwecho dina mvuloka mwakani kumbululocho kada na kuhela na Nzambi kumane nafu kuntila lugu kunkokweja nuke kumulaini winde mulonga kwechu duwana kunshupa mukachika mela duwana kumona mukwanda kwami kushika mlanchu kulomba ngaone chukumani jicheche zina kumara kula yinza yiya tulombeno ngawo chukashikeni kubeswa Nzambi lomba ona kushakunesha kumukakela engamwa necho mnaditiri oludi luihu ludi na kwiulao antanga jechu eni Zambia nei muntu nafui ikunadana kenishidijindi kudi Nzambi ona muntu na ikudi Nzambi tahindi nayo mkalunga mulonga yena anasambiri kumulembelela kudi mkurumpu wa chipompelu nechi mwati ya nehula ona mama nami chamutambikilu o mkulumpi anakutena onao pasta hela kabinga wamutangishiri ona muntu wafuiri insangu ya Yesu tahindi wa 10 kumlejeho nindi dana kenishidijei nei ona muntu nafui kweskana mkanda wa Nzambi wa 10 hoda kumona nshidijindi enganidi mkwanshidi na adingi ikombi na adinga mkwa kuchukana na adinga mkwa kuila ujila kunahu hakudana kena kudi Nzambi chakubula kushinshika hamudi muna azati Kristu Yesu kulusu o muntu mkalunga mwani hela chuwa oshe na kanwa kindi Nzamba nganake nishidijami kuosha na kanwa hela mazu amuntu hiya na atresh kumuyingisha na kumutena walonga kudi Nzambuku umkanda wa Nzambi chukutanga mazu naudi Yohana chapter 3 na verse 16 mazu erukau anchu amavulu mwichunga da Zambia ilanga satana na hemi hanyichu yao kulonda abulu kumona kulema kwa nsonekelu ya nawa mazu chaso ejeli Nzambu kenga mpata munu mwishina wayinkeri mwanindu umuho kulonda munchu huku mkuwerela aheti wumi wa haya nyaka akabuli kunonga mumkanda weni utunatanga na soneki naudi kulonda munchu huku mkuwerela munchu kukuwerela yumanyi Yesu Kristu kwiji ona munchu nafui wadi ngaka fuilu wakuwerela Yesu tahindi wadana kenashidi mwani wadana kenashidi kwiji kudana kenashidi chinatweshi kuyingisha munchu kudi Nzambi tahindi chinjila mulonga Nzambi udina kwana kena antu nshidi jawu udina kuchwana kena nshidi jechu bai hansangu ya mazu echu hakudana kenaku ilanga chinga hakukuwerela mwana kanzambi mwanta wechu Yesu Kristu nukufuila kutanga mazu mumkanda wa Mark chapter 2 na verse ya 10 mwanta Yesu hanu na kwashidehi muntu wadinga na msongu wa kalepa afariseo na idikalu hiya adinga na kutia na chukuwa haku dichi mwanta Yesu hakuyimona adina kunyinyita munyichima yao mwanta Yesu hakuosha nindidi muvesi ya 10 nindi ilanga nalo ndi mwiruki nenu mwana kamuntu ukwetu wanta wakwana kena antu nshidijao hanu hamaseki munati indi mwana kamuntu hinyi Yesu Kristu diyane nku wanta di ukwetu wanta wakwana kena echu antu ampata munu mwishina ishidijetu mulonga yena di unazati mudimu weneni
wakutwamwina kunshidi jetu jejima hana hakulusu. Dichinei ona muntu yena nafuhona kudana kena chakubula kumkwelera mwanta Yesu naye mukalunga. Ilanga chuma chane richa chwainecho enga neteje nshidi jindi anuke ni Yudas weteje nshidi jindi tahindi weteje nindo omulandishiri mwanta Yesu wakadi mulonga akufundisha ni mali 30 asiliva kuiji Yudas udikudi mukalunga mulonga Yudas habarumukiri mu muchima windi hahimpiri itongo joka yindi na kumona nindi Yesu wairenga na kumufuira hakulusuko. Ne Yudas wakwelelera mu muchima windi nindi mwanta Yesu na kwenda kumufuira hanshidi jindi ja ukombi. Mulonga Yudas wadinga ikombi nishidi jindi ja kufukeja ichima damutiri mwanta Yesu akumufukeja kudi afariseo a Yudea. Muteno Yudas amwamwinini muteno udi muyulu kudi nzambi. Dichi hela muntu kumona kutama kwanshidi jindi ilanga yena kumkwelera mwanta Yesu ne chidikuna kwa mukalunga. Mulonga na abuli kumona kulema mudimu unazati mwanta Yesu hakulusu. Umukanda wa nzambi na muntu kukuherera ilanga antu adina kufumisha kukuherera adina kushahu kudana kena. Ainu mpinji tuyulen en Zambia kulonda atulumbuliri atuleji indi muntu watera kuila chumanyi kulonda amwamwini hela ayi mwiulu. We turn away from all this and renounce it all in Jesus' name. Amen. We ask for your forgiveness, dear Father, and cleansing through the blood of Jesus. Yechuma atwera pompa New Apostolic Church. Nsara ranake nikuchipompelu ampapati shili nirumeanza ambawa nirina kuzata. Choro tamwa New Apostolic Church. Kama recho aringu kukwaya kukumbisha kuchena wa chachi kunanga chipompelo abachu techimega cha cheche imo afini mataho kumbisha ro kajela ni ushika mari nakashikira he no mwa nukuya kurinza na mwinkiri nzambi na mienzambi umwana kenyi ivulumuna ya miyejima na nekala ni muntu wanshiri mukakuputula yuma ya atama mukakuchukana mukawujila mukakupenda mukakwila yuma yejima ina yakubula uyu enzambi untambira umwana kenyi kishirija ngo ya muntu muzitwa kuyanga mchechi batu bavulu na kulikonekela neza eno akutukalunga nkonekela shirijano kumana chize chiku aba mamissionary bejere unamo bane herenga mazwa bako bangire kune mujimbo kwa mungu mtu kwanga alikonekela shirijano numbaka lunga mwa mutetele mungu abatofele nyimba katuchukua nyanga macheche mtu kwanga mtu mweza muza kukumisa kunya bikalunga nkonekela shirijano uze muruka batosana wo tuna mtambula mkwe yuko byatwa mama uka amene ino fale nukuya kuri Kristo Yesu tuleje ni duma isatu iburete shamu igudi Yesu imweruka imweranga amulonga chuma chatachi chakuya kuri Kristo Yesu tachi korana kena kuitila kufuma konshiri dichinei muntu nakufaka diti wakata namonde inshidi jindi nerukindi kuna kwa yeku dumwidimu nati de woma nechina chinati ya muoma munga muchota muna kutongojo kandi dichi ona muntu anatambi kunawa woshina ni umuntu chinga muleji hinyi Yesu neyo na okuinza okumina dakulombo na muntu afano kufa kumuleja Yesu nei hamase kumuna kushara na kudidimba neno ona muntu mwana ayikwa kuwa ilawdu mukalunga sauteka na mwanyi mulonga Yesu diyo na ashimune nindi kosi muntu no mwokuinza kuditata chinga ho hadiyeni tudizire nuko mwana antu amavulu ukutia nao amwani nakamkwelera Yesu awera nanakadana kena nehi nukufa kutongojoka nehi hakudana kena di hadi kuyinga ari kushika kosi mwana kushika mwihuru kunemeni hadinyi hadi Kristo Yesu dina akwelera mjuna kontwara mwihuru dichinei chikwere chechinemeni nemulonga na dana kena demu chipompero efuguda kananga nukushu mchaka mkananga weno dijuma idi kumuchima wei ewa mwinu kosi dichihela udi hakufa eiwatela kukwelera mwanta Yesu mulonga nzambi na nkumunshimbi. Yohana wa muchimu chapter 3 na verse ya 23 naudi. Yohana wa muchimu chapter 3 na verse ya 23 anasone kichachwa ina kashinshi nzambi udi na kufuila muntu wejima adirukiri eluki mwa kutambwila wa mwinu windi wasweja kulema
anasoneki nawo ishimbi indi nindi chukuhereri ijina da mwani ndi Yesu Kristo. Munati kuna neona ukenga wa mwini wa haya yaka yejima kuminada ukuherera ho aminu kuherera ho Yesu iwa mwinu ngachi mulonga Yesu wenjiri na kufuila mkwanshidi nei ami wenjiri na kufuila akwanshidi nei na nami wenjiri na kufuila etu ejima chiuna amoni nshidi jei chachuwa ilanga neo kuimena heno wakumona nshidi jei wa mwini kos chinga ukuwereri mu muchima wejima nei kudumu wakufuetereri mulonga wejima wanshidi di mwanta wetu Yesu Kristo wamkuwerera de mwanta Yesu tahindikanda wa mwinu hiya utambulanga hakudana kena kudinzambuko mulonga anchu ejima ya kwanshidi hiya dinalusesa hiya di mwilunga da kuosha na nzambuko chinga mwanta Yesu. Timotheo wa mchimu chapter 2 na verse ya 5 naudi mulonga kwekala nzambumu ni hakumu mukachika nzambi na wanchu yena himuntu yo Kristo Yesu hakude hinyi ami hakude ami Yesu Kristo ilango na muntu wafa ihakudindi hinyi kudana kena munamoni hichina atamini ona muntu nafu ihakudindi hinyi kudana kena ninona wenzina kumulomberera ona pastor mlejero na muntu ukwera Yesu ndo mlejero kudana kena yera chenjiri watachi kumulombera ma yera na nende yana kidisadabu yera na hakumulomberera mulomberera uno yera unara no tatule lene wumbi kosi muntu natweshi kulomberera mukwa kulonda mwinku wa mwinuko awadi mazu ahenge sherina wani kajinga mpata wa mchiyedi wechunga da Zambia Frederick Chiluba walombereri kudi nzambi nindi nzambi atweshi kutoke shanshidisha wanchu ampata munu wa mwichunga da Zambia ejima. We turn away from all this and renounce it all in Jesus' name. Amen. We ask for your forgiveness, dear Father, and cleansing through the blood of Jesus. Hidi muku inzambi hana atweshi kwa mwina enizambi anakulomba kwa munchuku chinga wa hosheri nindi inzambi kwa shaku enizambi ya ejima hamuntu abalo mukimu itongo joka yawo kulonda atweshi kumukwera mwane Yesu Kristo wa ifwiriri ilanga yena walombere ne kwijika Kristo muneni una atweshi kulomba kudi nzambi kulonda atweshi kutwana kena nshidije tuchinjira dichini antra mavulwa na holokeri muhetu weni unakutongojoka ne wena na mazu au anatweshi kumtisha nzambu kwa kulonda kutwana kena ishidijetu anaburu kukwatisha kashinshi mulonga mumukanda wa nzambi anasone kichaka shinshi nawo kutwana kena ishidijetu kudi hohu hakumkwera mwana kanzambi yo umwanta wetu Yesu Kristo dichi mwanta Yesu kanka windi diyudi na ngovu yakukula antu kunshidijetu jejima anachwinki unsawu wakutena oyinjila imuho munateli kutwana kena unachu inshidi jetu kudi nzambi hiya natuleji nawu etu tulombi kudi nzambi na kudana kena kulonda tweshi kutwana kena ku anatuleji etu tutweshi kumona munaoshi nzambi mumukanda windi tutweshi kovaila mweno mnakuilamu kulonda tutweshi kumona wa mwenu wa nzambi bai tudichungila injila yechuku mumukanda wa iliru chapter 10 na verse ya 43 naudi mukanda wa iliru chapter 10 na verse ya 43 nukutanga naudi ahanu Petrudi na kushimuna kudi Cornelisu ni hakwetela dindi ejima tiencherejeri nindi amushimuna nga unsahu tachikira verse ya 40 now yena musangwiri kudi nzambi mudi afu ifukuda mchisatu di Yesu Kristo hakumumwekesha hatoka bai kudi antu ejimaku ilanga kudetu ayinsahu akutondanga ude kudi nzambi yetu treriri nikuna nindi heriri na saunkide mudi afu yena hakutuleja nindi tushimwini antu tushimuni unsa wakutena netu yeno udi anafukulu kudi nzambi kuikala mkwa kusompesha ni amomi ni afu 43 amushimunanga unsa kudi atu profetu ejima nawu mwijina dindi antu ejima akumukuhoerela akamona kuyana kena nshidi amushimunanga kudi atu profetu ejima nawu mudi yena mwijina dindi antu ejima akumukuhoerela akamona
kuyana kena nshidi kutwana kena nshidi hichi nemen hakudana kena hichi nemen hako ya kuchipomperu hichi nemen hakuleka nshiduku hichi nemeni hakuila yuma yejuma yayi waho chinemeni hakukwelera ho mwanta Yesu mu muchima wechu mulongadi kulonda chubuli kudisama kudantra mavuli chuna kuosha nawo ne chimuna amoni munyevuru ya ivulu chichukuyiola necho enu ne munafu maka yakudi kutia nawo amwana ka ya muyulu anakudeta hebwambo adinina ulobwa kuchimuna mwenomo mulongadi nawo mulonga echwa dana kena de kudinzambi anakushia Yesu waifwili ili hanyuma nimuitongo shoka ya umosi adina kuditwala awe nawo kudinzambi ilanga na avula meni mazu amukanda wanzambi nawo muntu wabulanga kulemesha mwana wabulanga kulemesha tata indo wamutemesheri neye waoshanga neye akwanake na denshi dije akwanake ne nijunga mulonga nzambi hadina akwanake na antu akuditwala awe nawo kudinzambu kumulonga nzambi na ahiri na azuwi hansangu yanshidi udina kutambula antu na kuyana kena nshidi jao weno akumona nao engahi ya kwanshidi ilanga hiya kukwelera mwanta Yesu na waifwili hanshidi jao weno aukwelera hejinada mwanta Yesu di adina kutambula kwa nakena kwa nyilonga yawe yanshidi na mwijina dindi antu ejima akumukuhwerera taindi antu akudana kena kudi Yesu chinjila amakwa chikushinshika nao kama na enga chaluwa kudana kena kudi nzambi nukudana kena kudi Yesu chikukwasha chochimu akai Yesu nakuleji ndo watela kudana kena kudi yena inehi eyi watela kutambula ho na chikuwereri mu muchima wei nei chalala mwanta Yesu na kufweteri mukudu wei na kufweteri mulonga wei wejima wasweja kutoha mulonga wei wejima wasweja kutoha wanshidi hakulusu wa umanisha dedi hafu mini akosha nindi china amani wamanishi ni mudimu wejima bayi ubombera kumudimu na zati mwanta Yesu bayi udichungila njila jeyu kwe ibambu damna kulembele kuiji akwanake na denshi dije itahindi akwanake ne nijungai nei wadana kene ndi hane meni chikore chene waka ya mwirumlo wadana kene de anakudimbi chinga umkwereri mwanta wechu Yesu Kristu dichi awadi mazu anzambi mukanda wanzambi nao antu ejima ya kwanshidi antu ejima atera kuya mwijadake Yesu mulonga wanshidi inzambu walonga wajila washinshika hatalanga hashiduku ilanga nzambi wenjiri kudetu hakudi hana hakulusu kukola nshidi jetu di mwanta Yesu amujikiri mwijamu hanyuma ya kufa kuindi ilanga hefu kudamu chisachu wasaunka mkufwa ene kumkwelera mwanta Yesu akukwana kena nshidi jei ukutambula kwana kena kwa nyilonga yeyi yanshidi yejima kuiji wamkwelera de mwanta Yesu tahindi kanda wamkwelera de tahindi unakumini dagu dana kena kudinzamne chikali na dana kena de nakashika chinjila watela kuhimpa itongo joka umonine kama na muneri mwaluwa na atela kushinda mena hadi Yesu kufumifuko dalelo amnatondi kumkwelera mwanta Yesu mu muchima weyi ne kumwiteja yena kuikala mu muchima weyi chalala yena okwinyira mu muchima weyi tiri leno hakunkulula amazumwani nei amakunkwata muchota nafumi na kukama na mwana wa nyanya kwesikana nshimbia Zambia ami atela kunkasa dichineya amnidi muchota na monde nami mulonga wamu wene ni chikupu hini kwa nakudina ta kumensu ansompeshi na kudana kena ama kungana kena tahindi chinjila mulongadi nshimbidi yasune kadena umuntu kukama na mwana wa nyanya chakubula kumuhembela akuli kulonda ka trash kumusumbula neina kami ni ndo umuntu chinga kumubabesha dichine una mulonga insompeshu kutanga munshimbi kujana asune kinao nei muntu ana wanuna mulonga weno watela kufweta 100 million dich ami na vulumu no mulonga kuchesha kudifwetela ne ilange imkwechu dina kuntala hiu kumfwetela huku landisha motoka wewu wasweja ukenga nanka shikuji Land Cruiser huku leta na mari mchota chanyilonga kuji unadinga na kushinshika mwevulu ha TV hakumona amina kwa na ukasikewa na akanga nyikudifwetela huku inza na lulu huku mfwetela huku osha na nsompeshi ne nenzi na kumfwetela mkwenzu wana nsompeshi eteja ni mulonga uneri mwaya mchima wanshimbi kuji amaku nkasa tainda akungomba mulonga kudi unamfweteli mkwetu dicha ukutenga yaku mchima weyi
nei euna mfweteri de unashimde ni shimbi na nsompe shinenu iu mukwenzi watera kuidika muho kuindadi yiri akuwere ninde na mfweteri ilanga amini kwa nakudana kena chiku din nsompe chikunkwasha akai hela chochu nei amini kunyamuka chengi na kuinzana kudana kena kude una mfweteri chikunkwasha akai ukumona nei mkwenzi wazaluka mulonga mna mfweteri watera kuindi kudidikila ho ninde na mfweteri adiyiri dichukutia ngai kumuchima weineye una mfweteri ilanga amini kwa nakudisama nami ana ngombi mulonga na dana kena nakwere namu ukunenga chikupu ukutongojoka nei muteno kama ne umuntu na mfwetela wanyi mulonga wajikwa hanale meshi mudimuna muzatiluko amna tongojoki nami munjira yoyi mudi china kutia ini mwanta Yesu yera nachuzatili mudimu wendeni hakulusu na oshi nukuosha nindi china amani ilangi echu tude na kudisama nechu choka ya muiwulu mulonga chudana kena de kudinzambi indi mudimu nazati Yesu tunawishi hadi tongojoke na wen mwanta Yesu nazati mudimu weneni na oshi nindidi echu atera kumkuelela yena nindi muntu wejima okunkuelelami ila wakafu wakahanda chasweje linzambuke nga mpata munu mwishina wa inkeri mwanindi umuho kulonda muntu kudana kena ahetu mwahanya katahindi chinjila ohinjila ichu nadichungile echu awen kulonda muntu kwa kuchipompelu ukuhana mali mchikasha cha chipompelu kulonda muntu kuchunga chipompelu na kuhana mabricks ndi kuiji matafwali na kuhana matafwali kuchipompelu akuchunga nachu na kuhana usekulula ndaka yumanyi kulonda kengiri muyuru tahindi kulonda muntu kumkwelera yena Yesu aheti umwa haya nyaka akabuli kunonga dichimwanta Yesu nindi yena diinjila diiwalala diiwumi kosi muntu numukwinza kudi tata yindi chinga hohu mudi yena chinga hohu hadi yena chinga hohu kuhitira mudi yena neye unamkwelede mwanta Yesu kuna ninza ambi tata na kuitejide mulonga wa mwanindi Yesu Kristu bai mulonga wane yawenu mulonga wa mwanindi Yesu Kristu dichamna kuyula nam enu mamkwelade mwante stahindi kanda euna kumwana chochi chineye ukufalera uneru kichikupu chakashinshina kuirukamu 100% neye ne unafoka ya muyuru tahindi ne uneru kumweno mwaka yilade mulonga kudana kena kwa icha tahindi mulonga kudana kena kwa itahindi mulonga chwale kade ujila kujikusheta mawala kujuma ya shidita hindi kosi muntu akaya muyuru mulonga kuleka yuma ya tamako mulonga di hidimu ya yuwahi enga ilanga yareta nga wamwenuku ilanga nzambu kuchwana kena shidijechu ho hachuma chimu baha yuma yeduku baha yuma isachuku hachuma chimu ho chumanyi hakumukuherera Kristu Yesu muntu na acheshi kumkuherera mwante Yesu ngai na muchima nzambu atalanga mu muchima Kristu Yesu uli mu muchima dichene unamkwelera mwanta Yesu leru hela na ufuku wuno na mpinji yinu ya 1937 hours neye unamkwelera mwanta Yesu hela chuna kutara mwevuli unamondene kama na ndimbilenga ilanga Yesu kama na diwamfiri dina akwere dehi lelo yona ino mpinji ya 1937 di fuku duna tambulo wa mwini inzambi hakuchinda nindi uneka de mwanindi na no chinero na mkwelera mwanindi Yesu Kristo tichina ilemberere lekeni kutirira tushidikiru chwa wantu mchipompelu chwaluwa tufunteni kumukanda wanzambi umukanda wanzambi naudi muntu kumkwelera Kristo Yesu dia kwana kena ushidishindi mwijina da mwanta Yesu di mundu kuchwana kena shidijetu bai mkuosha kwetu na kanako ilanga chinga hakumkwelera mwanta Yesu mwifukuda lelu chukuimena hena nemundina maluihu inchumi nenu hamonji wami 097 220 5544 097 220 5544 chokadewani nchengi mpinji kwao nenzambi neteshi munadingana nami bwamu denu neidikalu wana Kennedy Kajinga nzambale mwani na sharish twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima
meseki